الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Menjadi mepalanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tiyak na isab kita bi magkaswa si sangiman ituin sarta in pagkaswaan ten bi yene hatinen pagkaswa silabayan tahinang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam duk me sahabat nen duk pagkaswa tahinang atawa kan talabay wa me siye yene me dumehellu amban kite siye me salafus salih in yene pagkaswa tabiinin tenged pagpaisab si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mula-mulanin tilaw ko in ginhawabaran kun bangwa ay in kaeluman kun atawakan in yene hatinen in kaeluman kun sigbit duksubay ruisab hatinen tilaw tebi bangwa ay kemun me'laku palangay ten bigay katauhan tebi bang tumewa kasi agama Islam atawakan bang ineke. Mepong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala hekka takite we'tebi duktakale we'tebi in manusiain in keelumanden gayse ngiswa keeluman sanyang in me pangaddatan den bisan pesa inge haping kabtangan den masisiye hatinen pangaddatan den gay tumewa si pangaddatan hatinen siya na pangaddatan Rasul sallallahu alaihi wasallam patilewin we'ay in me keeluman manusiain kasigpitan we'ay in me manusiain hatinen in me pangaddatan den gay tumewa atawakan gay tumuun si pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala hinduk sa labayan Rasul sallallahu alaihi wasallam in sambungin me umat Islam pagyaamban parsababan yene hatinen me limpa sin me bakas tahinang dedusa si Allah subhanahu wa ta'ala ga kataubatan weri ga kataubatan weri in Fir'aun la'natullah alay si waktu iye ilembo Allah subhanahu wa ta'ala pinagtakbo Allah subhanahu wa ta'ala intahikin ubus in Fir'aun duk me kaumannen la isiteng nga tahiklay
ine tapain Fir'aunin la'natullah alaihim painne magkahagad ne ko painne si iyene Tuhan me Banu Israilin tayamanon bibe me ummat Islam hawatan da pagtakabbur Fir'aun la'natullah alaihim dembua amban me pagtakabbur Fir'aun la'natullah alaih wa qala Fir'aun ya Haman wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi magpain in Fir'aun la'natullah alaih ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi ga ne hepen ne katauhan ku Tuhan sedih buat malingkan pein ni aku sumegua masiru ya inaddo wa Allah subhanahu wa ta'ala pinalesa si iya wa Allah subhanahu wa ta'ala iya na pagpainne ga ne hepen ni Tuhan sedih buat malingkan aku hatinen iya ni Fir'aun la'natullah alaih magpain sa iyan pinalesa si iya wa Allah subhanahu wa ta'ala iya na kabtangan na ine pamanis iya Allah subhanahu wa ta'ala hin dumen na hadja iya bininsana wa Allah subhanahu wa ta'ala sumegua hininang pe iya tanda supaya in manusia in mintang فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ wa ay kita bihinangan pamintangan wa Allah subhanahu wa ta'ala pagyain manusiain magkalupa karya sali manusiain magkalupahin dinaak kita bi wa Allah subhanahu wa ta'ala mayam si me iyene me dumehelu amban kita bilay bang ine hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala sisihin pain Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Bennal taid ben Allah subhanahu wa ta'ala yena me kisah atau kan me histori yena me dumehellulay ibrah pamintangan si me yena abar akal si me yena ahatinen iluka we're in pikilanden pinayaman we're bang ine hatinen pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala si me kauman dehellulay nawai in kan lumanten ko itu hatinen sigpit bisan agen in pag-ibadatin gayni tatunay wete pagge amban parsababan yene meduse tahinang wete banggay kita mole balik tujuh Allah subhanahu wa ta'ala essebte bime ummat Islam payamanun bibe inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala fakullan akhadna bidhanbik in Fir'aun amban sababan dusene wa ay iya pinaglaanatan wa Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis pinaluwas iya wa Allah subhanahu wa ta'ala amban surga sababan ini me ummat Islam iya na dusa tahinang wene si Allah subhanahu wa ta'ala Qarun hininang iya wa Allah subhanahu wa ta'ala barena amban par sababan ini dusene ga pinagtaw ga Qarun magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala takita we'tain me manusiain bisan hatinen yene me laku palangay reduk me pamilyane masi sami anggay tumewa si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala pain Rasul sallallahu alaihi wasallam an Uqbah ibn Amir qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب فاعلم أنه استدراج وهو مقيم على معصيه inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bisan pa in kani an manusia iyuk dayahan ne
Masi pepain in keeluman nen gayru iye sanyang banggay iye mole tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Banggay iye pabalik si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ay may ummat Islam, inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala fafirru ila Allah. Balik beka ampein na tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Balik ka am tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan na may akida bi mangga tumewain patawaon bi. Iyo Qur'anin nga kahankaan supaya tumewain pagtawhid bi. Balik bekaam si may pangaddatan bi. Iyan na pangaddatan ga tumewa sulang amban agama Islam. Iyo in Qur'anin no ansin pangaddatan bi. Iya iyo tuhutun bi. Pagya iya hatinin matumawain. In Rasul sallallahu alaihi wasallam binantog iya wa Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la'ala khuluqin azim. Pagya wa ay may ummat Islam, tinuhot nin pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinin bang sulang, in kakahinang manusia, in amban pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala, bisan pe sa inggedayane, bisan pe inen ranggonen tu si bulak dunya, ien. Pangurong hadja si iya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen ien hatinen pamakegkeg iya sumegua ineddo'du'i wa Allah subhanahu wa ta'ala amban iya. Fain Allah subhanahu wa ta'ala falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghta. Yene me manusia inurungan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala kakegan. Pinadaya siya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hininang siya wa Allah subhanahu wa ta'ala nakura. Pangurong wa Allah subhanahu wa ta'ala si siya. Kemun iya ni makakeg hatinan pangatayan din. Sumegwa eseb tabi pain may ummat Islam. Niya manusia inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan na manusia i ga niya katekkahan detek kasi elo kiyama. Sine me manusia i asal-asal me manusia i mag-ibadat siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Mako siya si Allah subhanahu wa ta'ala kasanyangan, makapasanyang siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Inurungan siya sumegwa pagsekay na siya sa miyaan sanyang takaipat na werein pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay. Ilukahan wa Allah subhanahu wa ta'ala si siya kemon kinawayaan din. Ine kabayaan din pangurong wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumegwa me manusia i pagsakay ni takinang werein kahapan para sa hanin. Nasu ma dhukkiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu. Pagsakay ni siya sa amian magkegkeg ni ummat Islam. Takaipat ni were pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala si siyahin. Akhadhnahum baghta. Inihati siya ineddo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Binigla pangeddo si siyahin. Ineddo siya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus siya pinakegkeg wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ihati siya dinekdes. Dinekdes do siya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amban par sababan ina may ummat Islam. Amban par sababan ina do sere ga pinagtaubatan wa si Allah subhanahu wa ta'ala. Nabisan pesaing ge paghinang manusiain baya iye hatinan magkaniya ulali ne hadja iye bangway jay magbarakat si me iye ne paghinangnin. Ulali manusiain bangway ne hadja iye hatinan losa pinatekkahan wa Allah subhanahu wa ta'ala bahaya. Niya pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala bahaya si manusia iyu sumegwa
In bahaya iyo bali dua perkala. Kaisa pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala sikau amban parsababan dosenu peggega kau magtawad si Allah subhanahu wa ta'ala. Karuenen amban parsababan hatinen imannu pamayaman Allah subhanahu wa ta'ala bangsa ingge ingkeseg imannu. Naku itu payaman tabi ko may umat Islam bista tabi ataw kan tali tabi mahab. Payaman tabi si ginhawa baran tabi. Bang ine maumatag si kitabihin. Bang umatag hatinen dembua amban kitahin bikumetag na makapaghinang maksiyat iya us pinatekkahan iya wa Allah subhanahu wa ta'ala bala dumen iyo testing si iya sumegua amban parsababan iya ne sami andusene lay peggega iya magtawad si Allah subhanahu wa ta'ala iya gay halin pinatekkahan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina pa Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tampal manamal in ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Inakahan kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala. Gay kita bipinatekkahan bala. Buat malingkan bang dumen amban yene kakahinang yene. Amban kakahinang ginahaw baran tebi. Uwus magpain kita biwa in testing si kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pinatekkahan sa kiing pamarananten bi. Bennal kajari pain tabi in testing. Sumebua in pamintangan pain dinaakyaw mole pabalik ko Allah subhanahu wa ta'ala ko asal-asal ng tagnain. Ine asal-asal manusiain. Inanak manusiain magkeg inanak manusiain hatinen dialem iye gak samian niya lusene. Dinaak pabalik ko Allah subhanahu wa ta'ala in manusiain ko kapanganakan gili. Dinaak pabalik ko Allah subhanahu wa ta'ala in manusiain pagge'we'ay pain Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gayheb kita bipinindahan ng Allah subhanahu wa ta'ala bang lumenu ginhawa barante bimamindahan diten bi. Gay kita bipinindahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gay pindana inhalten bi. Bang dumen mismo ginhabaranten bi mamindasin halten bi. Da kita bi magpain wa in kita bi gakne niya hatinin samian. Gakne niya pangwe-ngwean te bi. Hatin gay ne kita bi inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala saukat ni kita bi makapaghinang dusin. Dumen sa iyan. Pain Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Dabe ka ampen Allah subhanahu wa ta'ala jumu si rahmatni. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Bennal in Allah subhanahu wa ta'ala inampun wa inikemun in parpusian manusiain. Inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala inkemun pardusian manusiain. Tampal manamal in pagkaadil Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen kwe hukuman manusia bang in manusia in makatangkew. Ubus iiye inurungan hukuman pinain kao takabusu kew, kinabusu kew. Pag sakay kinabusu manusia mian pagyak makatangkew iye, kinabusu iye dialam 10 tahun. Pagtek ka 10 tahunin pinaruas na iye gakruhep niya pangurong si iye. We na kurain. Ihadja iye pinanis kinabusu. Pagpaluas iye, pinaluas iye man kabusu gakro niya pangurong si iye. Gayru iye sinueldohan. Gayru iye inuruan luma. Gakro niya pangurong si iye.
na in Allah subhanahu wa ta'ala may ummat Islam bang kyo pabalik pi siye magtaubat kita bisi may ahatin na iye na may lusa tahinang tenbi inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan tenbi sarta inuruan pa kita wa Allah subhanahu wa ta'ala hatinan pamulian iye na surga pangatagwa ni sima iye na manusia bang molek tujuh hadarat ni hatinan iye na may pangatian din pangatian sanya. Inenan nuere iye na hatinan hukuman manusia ini iye na wadaiya da samian niya panumbas de si manusia pagkasirin pagyagay siya tao nung basan ni buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala iya rumataw manumbasin. Na niya pe may amban manusia makapagpain wa in Allah subhanahu wa ta'ala gay adil. Wa ay may ummat Islam bang in manusiain makapaghinang duse ubos bang iya magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala magpain iya pagyaga pinasan niyang Allah subhanahu wa ta'ala in kaalumannen bupain in iya magtawbat na iya ubos iya hadjaga pinasan niyang Allah subhanahu wa ta'ala hatinan in kaalumannen Allah subhanahu wa ta'ala giadil na iya manusia iya apu-apu munafik may ummat Islam dapat kagay nga mawe kau ni Allah subhanahu wa ta'ala bisan mismo manusia bang iyo hatinan in manusia iyo tuksa no painno kau ngan zalim kau ubus buga tahinang we manusia mga zalimin mas ikaw inamahan we ni sa ingin ente bang in Allah subhanahu wa ta'ala ngamahan kau. Sa ingin ente bang in Allah subhanahu wa ta'ala iya mangamahin si demwa manusia. Na'udhu billahi min dhalik. Na iya may ummat Islam hangkan subay manusia in pabalik si Allah subhanahu wa ta'ala paggahit itu niya makasanyang manusia buat malingkan bang pahapap na samiyaan in pagyakinnen duk bang pahapap na iya ne panunay ne si pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala takalewe tebi duk tainge tebi iya ne may sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallamin dumen makasanyang siyahin amban parsababan wa insiya dayahan dumen makasanyang siyahin wa insiya nakura sumegwa makasanyang siyahin pabalik siya si Allah subhanahu wa ta'ala kwe asal-asal iyan hatinan kapanganakan siyahin tinuhut were pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alahin duk tinuhut were samian yene labayan atawakan yene bakas tahinang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banggay balik manusia intuja Allah subhanahu wa ta'ala bisan paina hinang na neto si bulak dunya baya iya magkadayahan, baya iya magnakura, baya iya ineneranggonen tu si bulak dunya. Masiru iya gay pinasanyang wa Allah subhanahu wa ta'ala. Masiru pain pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala siya kasusihanin. Pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala siya iya nebalain. Ini ni samian pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala siya
amban parsababan iyene duse tahinangnen ga samian pinahadyawe ni magpain pe iye sime duse tahinangnen pe inne duse diki do hepinin bennal me ummat Islam bang sibistahan te diki sumegua bang sibistahan Allah subhanahu wa ta'ala wa tahsabunahu hayyina awe pen Allah subhanahu wa ta'ala yena me dusa iyo dusa diki urwang si pamayambi sumegua bang si Allah subhanahu wa ta'ala wa tahsabunahu hayyina wa huwa inda Allah azim yena kewhati bang si Allah subhanahu wa ta'ala hajjahati in hatinen yene dusehin bisan si pamayam manusia diki sumegua bang si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala hajji daran inin takala we'te me ummat Islam yene dembuwa dende kaniya an dendem yaan magsambahayang iya magpuasa iya magzakat iya sampai maghadji iya magpahap-hap iya si matatto ene sumegua ihadjahat samian ilekkeban we'ne meungin ga pinakan we'ne sarta samian ineletan we'ne bupain dendai magsambahayang dendai magpuase dendai maghadji amban parsababan hadja pangilet ne meung ilekkeban we'ne ga pinakan we'ne iye pinaasek wa Allah subhanahu wa ta'ala magdialim apinarka jahannam iye pinaasek ko Allah subhanahu wa ta'ala magdialim apinarka jahannam bupain bang si bistahan tabi du sei ga happy tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala pag diki rui gay happy paminsanaan wa Allah subhanahu wa ta'ala pag du sa diki rui ihad jahatin hat ga pinakan wa na meungin sumegwa bang si Allah subhanahu wa ta'ala hajj gay kayo buwasin ngeb bakite binged do dalawang sarta ngawot sa tamiaan dawaso pagsakay bellano yu nehep makaisukao sa iruisab iyene do se manusiyai ngeb ba iya maghinang duse diki sampai ngahadje sampai ne makapenno hatinen katambakan newe indusenen iyene kahapannen na in Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in manusyain bisan dusain ge baya ne magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala kalekkeban in pangatayannen pagya amban parsababan duse manusia in asal pangaten manusia in pote ngeb basamian ngahinang maghinang duse manusia in kahaba ngahinang duse ne isab katamakan pangatayannen banggay itatambal we'ne sampai hatinen penno we tamak dalam pangatayan nilay na iseb tabi may umat Islam katambakan yene pangaten manusiain sampai manjari item dalam pangaten manusiain gayne tapagpinig we'ne iyene hatinen mabennalin do manggay mabennalin pagye we'e in pangatean nen ine katambakan ngitem ne pangatean nen amban parsawakan musene nabang in manusiain balik tudyo Allah subhanahu wa ta'ala pangatean ne ine isab binira wa Allah subhanahu wa ta'ala pinapote ni isab Allah subhanahu wa ta'ala nahangkanda kita bilipat me umat Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam inakahan kita biwekne dialim daellew diawa ni samian pag istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallamin lupa maku ni samian kampunan si Allah subhanahu wa ta'ala hin min pitumpu
Diawa ni samian min pitumpu pamaku Rasul sallallahu alaihi wasallam kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ay me umat Islam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam maku iya kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala di alam daelew min pitumpu diawa ni samian min pitumpu pegge karya sali manusia hatinen zalimun li nafsi. Nabiullah Adam alaihi salam inakahan kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala bang inakabtangan Nabiullah Adamin. Pa in Nabiullah Adam qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala rabbana zalamna anfusana, dia pain taanyanya we kami in ginahawabaran kamihin nahatu ga niya makapagpain dembua amban kita bi o ya Allah tiya taanyaya we ko in ginahawabaran kun kilaw tabi ko in ginahawabaran ten bi bangke kita bi bakas makapagpain ya Allah tiya taanyaya we ko in ginahawabaran kun. Nabiullah Adam makapagpain qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Magpain in Nabiullah Adam ya Allah tiya pain ni taanyanya kami in ginahawabaran kamihin. Wa illam taghfir lana, nabanggay kami pain ni ampunnu wa tarhamna dukkalasahannu lanakunanna minal khasirin. Paniya kami pa inni amban me manusia, amban me alugi. Takale ruisa buwe tabi history atawakan kisah sin Dhannun. Fain Allah subhanahu wa ta'ala wa Dhannun idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdir alayh fanada fi dhulumat. Ngalingan in Dhannun, ine pa in Dhannun عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Benar pain in aku dembu aku amban manusia hatinen manusia nganyanya. Dumen inan nyanyanin asad di me umat Islam sumegua inan nyanyanin ginhawabaran din. Banggay manusiain pabalik si Allah subhanahu wa ta'ala sesaan ni andang ginhawabaran dumen malugiin sineruk sine sumegwa malugiin ginhawabaran pain Allah subhanahu wa ta'ala qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Akahanun siya pain Allah subhanahu wa ta'ala o Muhammad, innal khasirin alladhina khasiru bennal yene me manusia malugiin yene me manusia ilugi were ginhawabaran din amban bulak dunya labi bang si Allah qiyamah. Ilugi were ginhawabaran din amban bulak dunya labi bang si Allah qiyamah. Ga pesya inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala ka eluman sanyang tu si bulak dunya pagtek ka si Allah qiyamah ipe hati katekkahan din iyan kalugian. Ipe siya dinaktineparan ng Allah subhanahu wa ta'ala magdiyalma pinalka jahannam. Na'udhu billahi min dhalik. Na iya ito may umat Islam labas manusia en banggay iya mole pabalik si Allah subhanahu wa ta'ala. Banggay iniseb-eseb we na iyan na me'lu sa tahinam ni. Bang hinamanhaman we manusia we pa inne sumunde. Magtawbat sa ako si Allah subhanahu wa ta'ala. Eseb tayo manusia iyo. Iyan na iyo manusia mabimbang we hatinan kahalan dunyahin. Pagya we
sinasaan kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man ittaba nafsahu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Ia pa inne amang gana pikilanin sine pa inne pinatuhot wene in ginawa baranin hatinin si kinabayan ginawa nafsunan wa tamanna ala Allah duk nga sa iya wa inampun do iya wa Allah subhanahu wa ta'ala sampai tekka in kamatain ga iya taampun wa Allah subhanahu wa ta'ala pegya amban parsababan pangasengasene pegya indusenen bahasa diki iru wegya iru binilang wa Allah subhanahu wa ta'ala bisan pa in iyo dusa diki me umat Islam masih iyo paniksaan wa Allah subhanahu wa ta'ala si ipon ne banggay ien pagtawatan me wa ipon ne banggay kiti magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala masih iyo binista wa Allah subhanahu wa ta'ala. Natiya ane tapit bulan Ramadanin kaisa subay pagtagamahanten bisi bulan Ramadan itu inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala bulan rahmah ketellu karuwe pe inne bulan maghfirah ketellu pe inne bulan itqun minan nar subay ien pagtagamahan tabi hatinen maku kita bi kampunan si Allah subhanahu wa ta'ala duk maku kita bi samian bangpain kita bi hatinan pinalapas su Allah subhanahu wa ta'ala amban dalam apinarka jahannam wasbillahi may umat Islam maibne ko gene ko kapag pataha pagyayu rusab me disi katuan abunada ambat sa iya paganti imbenanen gahe poy ready pagyele ko men silwasan ni alay me pagimunhimon kami sumegwa na pagye hatinan inituen kahapan na kene kita biru isab bayak hatinin samian ngeddo kahapan duk sarta sinasaan isab kita bi Allah subhanahu wa ta'ala iya ru itu makapaligtas manusiain amban ine yene hatinan pagpaisde si tengit kasabinalan pasbillahi maidne kusikam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.